iruhande rw'amaza dasuma wambere y'umwungeri mwiza ntacyo zakuburana mu bwatsi bubisi undyamishije iruhande rw'amaza dasuma undunganiriza meza yanjye mu maso y'abanzi banjye bose usize umutwe wanjye amavuta igikombe kirasesekara untunganiriza meza yanjye mu maso y'abanzi banjye bose usize umutwe y'amavuta igikombe kirasesekara. Mana uyu mugoroba tuzanye amago yacu tuyahishe muri wowe, turihisha muri wowe kuko uri Imana, turahisha ubuzima bwacu muri wowe, ubw'abagore bacu, abana bacu, turagushima kuri Imana, uvugane natwe mu izina ryawe Yesu, amen. Mwiriwe bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane, amen. Ejo kuva mu mugoroba ejo twaganiriye ukuntu urugo ari urw'Imana kandi tugomba kuruha Imana. Yesu ashimwe cyane. Turasoma mu gitabo cya Matayo, ndagira ngo adusomere Matayo 7:24 kugeza kuri 27. Reka dusomere mwene data. Uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Amen. Amen. Aha turabona amazu abiri, inzu yubatse ku rutare n'inzu yubatse ku musenyi. Izi ni inzu ziri muri iyi si mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari abubakira ku rutare n'abandi bubakira ku musenyi. Mwagiye mubona ko bose ibyabateye ari bimwe. Mu Kirundi babivuze isegenya, ikindi ihuhura, inkukura, ruhurura. Iyo ni imivu mu Kinyarwanda. Niki cya gatatu kindi? Isegenya iragwa. Isegenya niki kindi? Inkukura. Inkukura, igihuhuta. Kinyarwanda bavuga imvura, imivu n'umuyaga. Ibyo byo ko ari bitatu n'aba visitere basuye amazu. Inzu yose isurwa n'aba bashyitsi. Ari inzu y'umuntu woroheje, ari inzu y'umuntu ukomeye, hari igihe imiyaga itera mu nzu.
rero Bibiliya tubwira ko uwari wubatse ku rutare inzu ye yarakomeye, uwari wubatse ku musenyi inzu ye yagize gute? Yaraguye, ngo yarasenyutse, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Amakuru yaravuzwe mu gihugu kuko yari inzu, ariko yari yubatse ku bintu bidashitse. Muri iyi myaka amago ari muri menace za divorce. Abatadivorceje bari muri separation. Separation no kuvuga ngo bashobora kuba bari mu gitanda kimwe ariko nawe ukora hundi, hagati yabo hari mu musego. Bakavuga gusa ngo tugire kugira ngo abana batatubona. Igifasoni tubane mu cyumba baje bana tugisohotsemo twembi. Abana batabimenya ko dufitanye ibibazo, ariko umwe akerekera iriya n'undi akerekera iriya, umwaka ugashira uwa kabiri wa gatatu. Hari abandi nabo isoni zigeraho bakavuga to yanditse ngiye gupfa ndimukira mu cyumba kimwe nawe uje mu kindi, ariko abatubona dusohotse mu nzu bagire ngo turi kumwe. Nukuvuga ngo ikibazo cy'abana cyo baricara bakababwira bati nge na so ye na mama wawe hari ikibazo, niyo mpamvu ari mu cyumba cye n'undi ari mu kindi. Bagera igihe rero basohoka mu nzu abantu bababona bakagira ngo barabana, naho mu by'ukuri ntibabana. Umwe agira ubuzima bwe n'undi agira ubuzima bwe. Ibyo ni ibintu bitangaje cyane. Kwisi hari menace y'amago. Satani arabizi ngo amago nasenyuka azaba asenya ama institution yose, ari politique, ari religion, ari economie, business, donc infrastructure zose zigize societe, structure zigize societe zizasenyuka, umuryango nusenyuka. Uko umuryango nigo rufatiro rw'ibindi byose. Bimaziki kugira itorero ryuzuye aba divorce, bimaziki gutegeka igihugu cyuzuyemo aba divorce, iyo valeur zo mu rugo zitakirimo, iyo za valeur zitakiri mu rugo. Ibyo ni ibintu biriho muri iyi minsi, bireze cyane muri ibi bihugu byacu. Abantu barimo ba divorce, ariko cyane cyane uwo mwuka wahereye mu bihugu bikize. Igihugu cya mbere gifite umubari wa mbere ku isi w'aba divorce ni igihugu cya Swede. Swede ifite 57% y'aba divorce. Amerika igakurikira ifite 54%. Ubudage ufite 49% y'aba divorce. Donc ibihugu uyu munsi bifite akaga kuko abantu bararongorana uyu munsi ajya bakaba batanye, kuko hari ibibazo bikomeye mu mazu. Hari n'abatarajya kuba lawyer, kuba avoka cyangwa se kuba jije ngo babatanye, ariko ubwabo bamaze byararangiye. Muri uyu mwaka wa 2012 2012 ibihugu 10 bya mbere bya divorce, donc bifite statistique yo hejuru ya divorce 10 bya mbere bikurikira ni igihugu cy'Uburusiya. Ubu igihugu cy'Uburusiya muri uyu mwaka wa 2012 nicyo cyabaye icya mbere muri divorce. Donc abantu muri uyu mwaka gusa ba divorceje, Uburusiya ni ubwa mbere. Hari impamvu zatumye ibyo byose bibaho, turaza kubivugaho. Igihugu cya kabiri ni igihugu kiba mu birwa muri ile cyitwa Aruba. Cyo ni igihugu nacyo cya kabiri gifite rate cyangwa se gifite umubare wa divorce uri hejuru.
igihugu cya gatatu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihugu nacyo kiri mu bihugu bitatu muri uyu mwaka cyakoze rekoro ya mbere ikomeye ya divorce. Igihugu gikurikira cya kane ni igihugu cya Panama. Panama ni igihugu cya kane. Igihugu cya gatanu ni Ukraine, icya gatandatu ni Belarus, icya karindwi ni Moldovo, icya cyenda ni Cuba, icya munane ni Cuba, icya cyenda ni Czech Republic, icya cumi ni Korea y'Amajyepfo, n'ikindi cyitwa Lithuania. Umubare n'umwe, pourcentage ni zimwe mu kudivorsa muri 2012. C'est-à-dire divorce imaze kuba ibintu bisanzwe. Kurongora no kurongorwa no gutana ningo kwambara isogesi ukayambura ukambara indi. Mu gitabo cya record ya Guinness, umugore wa divorceje kurusha abandi kandi warongowe mu mazu menshi n'umugore witwa Linda Wolf. Yarongowe inshuro 23. Donc yabaye mu mago 23. Urugo rwa mbere yarugizemo imyaka 7, naho urwa nyuma yarugizemo amasaha 36. Baramubajije n'uwo muri Indiana yitwa Linda Wolf. Baramubajije batese niki wifuza? Ngo ndifuza kongera kurongorwa. Ubu ngubu afite imyaka 68, arimo arashaka umugabo wa 24. Nanone yaje kurongora muri ibyo bihe umugabo witwa Scotty, Glenn Scotty. Scotty nawe niwe mugabo wa mbere mu bagabo badivorceje kenshi inshuro 29. Uyu rero Linda yabaye umugore we nawe muri aba bagabo 23 yagize. Malheureusement Scotty yarapfuye umwaka ushize. Yari amaze kudivorsa inshuro 29. Voilà, dore ko abantu bafashe amago muri iyi minsi. Ni ibintu bitangaje cyane. Ibintu impamvu zimwe zituma abantu badashobora kwihanganirana ngo babane niki. Kubera iki? Urugo ni urugendo, ni journey, ni voyage y'abantu babiri biyemeje kugenda. Bagafatana ngo tugende. Ariko ikibabaje nuko aho bagera hagera bakeya, bamwe bagarukira nzira. Ni ku rugo rumera. Urugo ni voyage, abantu babiri bemeye kujyana. Muri Mose 3:2 Bibiliya iravuga ngo abantu babiri ese bojyana batasezeranye. Nivyo bibazo turimo ducamwe ibi bihe. Amos 3:3. Iyo mwiyemeje kurongora si umukino. Iyo wemeye gutekereza ngo nzazana uriya mukobwa, nemeye uyu muhungu tubane, ntabwo ari blague. Si ikintu umuntu ubyuka mu gitondo gusa ngo no, ubanza kubitekereza. No gutandukana si ikintu ubyuka ngo ndamutaye, bifata igihe. Ntushobora kubyuka ngo umugore ndamwirukanye, umugabo ndamutaye. No, ni urugendo rw'abantu babiri. Ni urugendo rwanyu mwembi. Malheureusement muri urugendo hari abarutabandi mu nzira. Akavuga ati ngewe singishoboye go rugendo ndagiye, akaguta nzira. Kudahuza imigambi, kudafatanya, kutagira objectif imwe, kutamenya icyo abantu bagiyemo ni ibibazo. Muri ibi bihugu nababwiye 10 bya mbere biri ku isonga ya divorce muri uyu mwaka, hari impamvu bagenda batanga kandi nizo mpamvu ziri hirya no hino.
impamvu ya mbere ni irresponsabilité. Irresponsabilité, kutubahiriza inshingano zawe. Iyo uzanye mugenzi wawe, iyo uzanye umugabo cyangwa umugore ngo mwubake, haba hari inshingano ze nawe izawe. Iyo umuhebe inshingano zawe agakora ize agakora n'izawe, ageraho akarambirwa akaguta mugatandukana. Kuko biragoye kubana n'umugabo utuzuza inshingano ze, biragoye kubana n'umugore utuzuza inshingano ze. Buri muntu afite inshingano ze akora. Umugabo agomba guhahira urugo. Iyo umugabo yirirwa aryamye mu gitanda, akaba ari we umenya minervare y'abana, ukamenya amadevoir yabo, ukajya ku kazi, ukagaruka ugasasa igitanda, ugateka karya, akanga kurya iby'ababoyi ngo ararya ibyawe, agaramye mu nzu yumva radio gusa kurikira amakuru kuri televiziyo. Uwo mugabo mubana umwaka umwe wa kabiri ugashakisha exit, akayira ko kumukwepa. Niko bimeze. Irresponsabilité. Umugore uri irresponsable ku nshingano ze, ugasanga umugabo ni urimo woza abana, umugabo ni uri ushira ibintu mu mwanya, akura isahani hejuru ya televiziyo akayishira mu kabati, akura ikirato kuri frigo akagishira muri nani. Umugore ari aho acinzara gusa, birirwa ni pedicure ni manicure, bya bindi byose bamucinzara bamugege n'ingohe, aryamye gusa, adashobora gukora sashe y'amakara, ayikora kunguta yiryamiye hari. Umugabo niwe ukora byose. Igitondo kimwe umugabo azashaka exit. Iyo utujuje inshingano zawe, iyo udafite isuku mu nzu, isuku aho mwinjiye hose haranuka. Niwinjira mu nzu y'umuntu uzabanza usabe toilette nizi kwereka urugurimo. Nujya ahantu uzavuga ati munyereke toilette, nubwo utayikeneye, aho uzahita ufotora inzu uko imeze. Niba hari ikintu kigomba kuba cyiza mu nzu ni toilette. Ntugomba kujya muri toilette ngo usange mwabana bavuyemo batashashije amazi. Niba mutanafite amazi, ushira indobo irimo amazi iruhande. Tushobora kohereza umushyitsi muri toilette nta papier de toilette, mushakire basi icupa ry'amazi urishiraho. Ikintu cya mbere umugore agomba kumenya toilette yo mu nzu ko ari nzima. Iyo responsibility itarimo, akuna usanga yisha amasiripe munsi y'igitanda, imbeba zikayakwega. Murabizi ko abadamu bakenera isuku nyinshi kuruta abagabo. Tibishoboka ko wambara umwambaro w'imbere iminsi 2-3. Tibishoboka, urahumura abantu bose bakumva. Imam umugabo arazinukwa, azinuka umugore iyo umugore adafite isuku pe, no mu gitanda ukerekerayo, bikamunanira no kubana nawe. Iyo umudamu atoga, isuku responsabilité. Umugabo kumenya abana, umugore kumenya abana. Iyo udahahira urugo, udasuma, iyo udasuma ngo uzane ikintu mu rugo uri umugabo, yego turi mu magumuru umushomeri, ariko teka umutwe uri umugabo wararongoye. C'est comme ça. Umugabo ndibarinda kumubaza ngo shakira, niyo mpamvu witwa umugabo. Umugabo ateka umutwe. Igihe cyose nta kazi mu gisagara, nta kazi. No, hari abadafite akazi. Genda ufata isharete uri muri quartier Mateo nani Asiatique, usunika isharete kuko na diplome yawe ndiri bikora, ubona icyo utahanira abana. Kuko nutabikora umugore azabindaya. Y'abagabo bafite amafaranga, uzurya amafaranga avuye mu mubiri w'umugore wawe, ugira ngo aba yakuye hewe. Irresponsabilité ni icyaha. Iyo utari mukora inshingano zawe nk'umugabo, udakora inshingano zawe nk'umugore, ni icyaha. Icyo cyaha cyatumye Eli atakaza ubuherezi yari afite.
umuhereza ukomeye witwa Eli muri Bibiliya yari irresponsable ku mugore we, ku bana be, nta kintu yitagaho na kimwe. Eli bakamubwira ati ibintu ntibimeze neza, abana bawe ntibitwara neza, nk'umubareke basha. Agahamagara abana be ngo bana ba, ngo ibyo numvishe nibyo. Ntiyagiraga igisure cyo kureba umwana yubahe. Responsabilité. Ugomba kuba responsable de toi-même, de ton foyer, tes enfants, ta femme et ton mari. Responsabilité. Iyo umuntu atari responsable mu byo arimo akora, iyo utari responsable mu kazi kawe, naho barakwirukana. No mu kazi k'iyisi murebe muri leta cyangwa se no n'ahandi hose, iyo umuntu atari responsable mu byo arimo akora, baramwirukana. Ushobora kutiba ku kazi, ariko iyo utabaye responsable ngo umenye abiba, nawe icyaha kiragufata. Bibye uri hehe ari wewe responsable w'aba bantu, bakagukura ku kazi. Nge sinibye mugabo se, kutarebye irresponsabilité. Iyo umuntu amaze kurongora cyangwa kurongorwa, ava muri pampers. Dufite abagabo n'abagore bacyambara pampers. Tiyamenye ko yarongoye, ndiyamenye ko yarongowe, jamais aracyari kwa kundi. Mugabo ngewe nikifite abagenzi banje, yego me abagenzi banje, abagenzi wararongowe. Abagenzi uracyakurikirana n'aba bagenzi b'abaseribateri bawe bakera. Tuzi ko abaye umugore, ntuzi ko abaye umugabo, uzarwisenyera. Responsabilité dusaba umugore wawe kumugira prioritaire, urugo rwawe kurugira prioritaire, umugabo wawe prioritaire. Iyo utabikoze hakagira ibindi biba prioritaire mu buzima bwawe, ndakubwiza ko urwo rugo ruba rufite chance nkeya yo kuba. Impamvu nyamukuru ya divorce iri mu Burusiya, kuko niyo ya mbere, ngo n'abagabo birigwa banywa kandi bagakubita abagore, kandi abagore aribo bagiye gushaka gusuma uko abana babaho, ngo bigatuma abagore benshi b'Abarusiyakazi badivorce, ngo abandi bagashaka abagabo kuri internet, abandi ngo bakifuza kurongorwa n'abanyamahanga. Iyo ni statistique iri récent ya divorce mu Burusiya. Abagabo bameze nk'abandi bacu, babandi bategekera hariya, bakicara bakarya bakanywa, akwinywera akayoga, yataha yasinze, akabwira umugore gusa, hindukira turyame, c'est tout. Hindukira. Tibishoboka guhindukiza umuntu utagaburiye, ese ntambuwe mugira. Non, ça n'existe pas. Ngo udakora ntakarye, ninjye ubivuze. Urashaka kurya ibyo utakoreye, utagize neza, utateguye, utambitse, udakora. Muzabima ibiryo. Ntibishoboka umugore kwirirwa mu mihana atembera akagaruka mu gicuku. Mwari ego me twarimo twinezeza n'abagenzi, umugore gutaha saa 8 saa 7 araje, ntazi ko abana niba boze, niba bakoze devoir, abana niba bariye, abana niba baryamye, ukumva gusa arimo arakubita amaklaks. Aratahutse avuye kurya za brochette na za musteri, umugore aratashye. Bwana patron akabyuka aca bugufi, akajya gukingura, kinjira patrone akinjira, akazunguruka n'agasakame hariya. Inakiza yaryamye, ubwo ni umukozi. Inakiza ubwo ni saa 8 z'ijoro. Madame wakujenga foyer, utaha saa 8 z'ijoro, warangiza. Nubwo umugabo yaba pasiteri, nje nakwirukana. Ngo nagakiza gusanirirwa ndirimba haleluya, ugataha saa 8 bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, bwa gatanu. Nzasaba Imana permission.
ndabizi ko Bibiliya itabitwemerera gutana, ariko mugabo ni umusaraba. Ni umusaraba ukomeye. Umugore kwinjira saa 5 z'ijoro, umugabo yahageze 6h, mugashira ibiryo ku meza mukamutegereza, nawe akaza akinjira mu nzu. Akatangira kujya ku matelefone saa 7 z'ijoro, utu SMS piu 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 piu. Wagira ngo ariko nibiki wandika ngo birakureba n'abagenzi banje. Abagenzi bawe, madamu, monsieur, umunsi twemezanye kubana, twemezanye ko liberté yanjye nyiparika 50%, ni yawe 50, hanyuma duhurire hamwe. Irresponsabilité. Ndabasaba, niba uri umugabo uri irresponsable mu rugo, niba uri umugore irresponsable, ikubita gashi usaba Imana iguha imbaraga zayo, kuko irresponsabilité ni icyaha. Kutarera abana Imana yaguhaye ni icyaha. Kudatunga neza umugore Imana yaguhaye ni icyaha. Kutita ku mugabo Imana yaguhaye ni icyaha. Icyaha cya irresponsabilité ni cyamagwa zabaza. Nimuza mutegeza ngo nukuborerwa gusa nugusinda nibiki. No, irresponsabilité, kudakora inshingano zawe neza. Inshingano ni mu nzego zose, muri sociale, sexuellement, muri famille. Donc inshingano zawe zose, mu bana, mu bakozi, buri muntu afite tasha akora. Urugo rwawe rero ukeneye kugubakira ku mavaleur. Muri ayo mavaleur responsabilité irimo. Iyo umuntu ari responsable y'urugo, hari igihe umuntu ashobora kutumvikana n'umugore. Bibaho mu buzima, hari igihe cy'ubukonje kibaho mu buzima. Ntimwumvikane ku kintu runaka, ukarakara, mukaba mwagira umunsi umwe biri mutavugana. Nubwo tuviyora Bibiliya ngo izuba ntirirenge tukirakaye, hari ubwo rirenga rikarenguka rikagaruka rikagenda. Iminsi 2-3 nibaho, kuko warakaye nawe yarakaye, akerekeri, ariko mudatanye, ari ukugira ngo mwumvishanye isomo tu. Ibyo bibaho. Abantu bagera muri ibyo bihe akimana rasyo, abana ntibarye nguko yarakaye. Jamais. Niba warakariye nyina w'abana, abana bagomba kurya. Iyo ni responsabilité. Kutavuga rumwe na mama ntibivuze ko abana babipfiramo. Ukaryamira iryo joro ukanga kujyana abana ku ishuri, madama yugura wambabari ugatwara abana akakwihorera. Ntuzarakarira umugore ngo urakarire n'abana. Mwarababyaranye, ntiyaje abafite, mwabahuriyeho mwembi. Icyo ni ikibazo abantu bagira. Waba utumvikana n'umugabo wawe, ibindi byose ukabifunga. Responsabilité cyatumye Eli atakaza ubuherezi bwe. Abana be bombi babiri, Hofini na Fineya, bapfa ku rugamba, bagiye kurwana bagwayo. Imana ikuraho famiye yose. Imana irarahira ikiye mu kanwa ka